Srpski ves obeležava 9 godina svog rada i postojenja. Pod tim povodom organizujemo koncert, 9. po redu. Ponosni smo na to što smo očuvali tradiciju i kontinuitet uprkos pandemije, ove 2 godine što nas je zadesila. I tada smo pravili koncert, jedan ovde na platovu ispred Centra za kulturu, jedan kod Sokolanskog doma na igralištu, tako da konačno se vraćamo unutra u veliku salu Centra za kulturu. Biće u subotu 18. juna od 19 časova. Pripremili smo bogat, kvalitetan, interesantan, zanimljiv kulturno-umetnički program. Ove godine imamo dva kulturno-umetnička društva koje nam gostuju u samom programu. Zanimljivo je da su jedni iz Aleksinca, Kud Biser. Oni se predstavljaju sa 2 koreografijama i dolaze nam naši prijatelji iz Đevđelije, ansambl Bojmija, jedan od najboljih ansambla trenutno ovde u Makedoniji, što smo veoma srećni zbog toga. Puno nam dolaze gosti iz svih krajeva regiona, iz Republike Srpske, iz Srbije, iz Bosne. Evo sada je ekskluzivno da najavim da nam dolazi i direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu pri Ministarstvu spoljnih poslova, poznati čuveni, jedan od najvećih humanitaraca na Balkanu, Arno Gujon. On će da bude sa nama. Imaćemo čast i da nam se obrati, da pozdravi sve prisutne, čemu smo veoma i zahvalni i počastvovani. Predviđeno je bilo i dogovoreno je bilo da dođe nam prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i njegov princ Filip zajedno sa princezom Danicom Karađorđević, međutim zbog nekih neodložnih obaveza nisu uspjeli da se organizuju za subotu, međutim šalju nam pozdravno pismo koje će da bude pročitano na samom koncertu. Pročitaće naši prijatelji iz Kuda Plenac i Topole koji nam dolaze isto. Oni su, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević je direktni pokrovitelj njihovog Kuda, tako da oni će da pročitaju pismo, da nas pozdrave u njegovo ime. Dolazi nam iz Niša ljudi, dolazi nam iz Beograda, tako da sve u svemu jedan bogat kulturno-umetnički program. Važno je da će naša folklorna sekcija da se predstavi, to su naše 3 grupe, dječji ansambl, omladinski ansambl i prvi izvođački ansambl sa svojim koreografijama. Važno je da mi smo promovisali pre neku godinu našu etno grupu koja će da peva, koja će da nam dočara neke etno pesmi iz ovog kraja, iz kraja Pomoravlja, Prizrena. Zanimljivo je to što nam dolazi gradonačelnik opštine Kumanova, gospodin Maksim Dimitrijevski, dolazi nam i predsjednica saveta, gospođa Ivana Đurđijevska, dolaze nam iz opštine još neki ljudi, tako da važno je da smo zajedno i da pokažemo jedno zajedništvo i da pokažemo, mi smatramo i da je naš koncert jedan od boljih kulturnih dešavanja u našem gradu i pozvao bih i naše verne, i publiku, naše članovi i ljudi koji vole da vide nešto zanimljivo, da vole pesmu, igru, da dođu 18. u subotu da dođu u Centar za kulturu u 19 časova.